ꯃꯌꯥꯝ ꯅꯣꯡꯗꯥꯏꯔꯝꯒꯤ ꯁꯤꯐꯣꯡꯁꯤꯡ ꯐꯣꯡꯅꯕ ꯍꯧꯔꯦ ꯅꯣꯡꯗꯥꯏꯔꯝ ꯐꯣꯡꯕ ꯁꯤꯐꯣꯡꯁꯤꯡꯗꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯎꯁꯤꯡ ꯈꯣꯡꯒꯠꯆꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯁꯦꯌꯔ ꯇꯧꯖꯔꯒꯦ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯐꯨꯛ ꯇꯥꯃꯤꯟꯅꯔꯁꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯇꯣꯞ ꯆꯦꯅꯦꯜꯗꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯎ ꯑꯃ ꯂꯧꯈꯠꯆꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯁꯦꯌꯔ ꯇꯧꯖꯔꯛꯀꯦ ꯌꯥꯝꯅꯃꯛ ꯂꯥꯏꯕꯛ ꯊꯤꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯃꯅꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯊꯣꯛꯂꯤꯕꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝ कोविड वैक्सीन काबलुबी अंगलवाड़ी वर्कर अमा लेखिद्रे मणिपुरदनी मैम थोक्लिबसी कोविड-19 अहानबा डोज कोविशील्ड कापथोख्रबी अंगलवाड़ी वर्कर अमा लेखिद्रे हाइरी लेखिद्रबी अदुगी ममिंग नावरेम सुंदरी सई निफुगुनिपान कवि महा कुंबी तेराखो वार्ड नंबर 9 गे अंगलवाड़ी वर्कर ने मार्क सीबीगी मरम खांगदोकनबा स्पेशलिस्ट यावना टॉक्सी तौरगनी हाइबगी वाफम अमा ngasi फोंगिबा पॉक्सेसिंग दो फोनरी मखासा थरकपोइना तोप पावम नमु महिरोई नुपी मसा सिंगना थेंगनरिबा खुदोंग सादबसिंग येंगसिनबिनाबा एके मीराबाइना ताक्सिनख्रे हौजिक सथरिबा मणिपुर विधान सभागी सेशन एजुकेशन की बजेट पास तौनबा खाना नैनरकपगी मतंगदा पासोय केंद्रगी एमएलए एके मीराबाइना फोंदोखिबदा कोविड-19 मरम ओइरगा हौरकलिबा नुपी मसा सिंगी मही मसिंग तंबदा साउना सेथेंग पीखिबा येंगसिनबिनाबा एजुकेशन मिनिस्टर की पुकनिंग सिंगसिनखि लोइनना बजेट नुपी मसा महिरोई सिंगी तोंगानबा सेनफम हाप मथौ तारे हाइनसु हाउसता थमखि हौजिक सथरिबा सेनबा इंग्लिश सिंगनगे कुनमथोइदगिना कुनगनिथोइगी बजेट सेशन गी ngase ayuk famkhिबा मिफामदा फाइनेंस मिनिस्टर ओइरिबा डिप्यूटी मिनिस्टर वाई जॉय कुमारना डिमांड नंबर 10 ओइरिबा एजुकेशन बु हाउस ता पास तौनबा मुफ तौखि डिमांड असिबु पास तौनबा पुखलकपदा ऑपोजिशन एमएलए तरुना तोवान हिरम क्यादा युमफाम ओइदुना पॉलिसी कट मोशन सिंग पुखटपगी मनुंगसना नुपी मसा महिरोई सिंगी वाफमसी एमएलए एके मीराबाइना पुखटखि मागना हाई जेंडर बजेट हापीरबसु सबसाना हापलिबा सेल्फमसी कयानो हाइबा खंगंदबगी ममी तारी अमरमदा कोविड-19 मरम ओइरगा नुपी मसा महिरोई क्या ड्रॉप आउट तौबगी फिबमदा लैरे हाइनसु थमखि महाकना पुखटलिबा वाफमसिंग अदुबु हेना मयेक सेंगहनबा ओइना एके मीराबाई मखाताना हाई लाइरब इमुंगदा लैरिबा नुपी मसासिंग मोबाइल फोन लैबा ngamdabana ऑनलाइन क्लास यावबा ngamdre amadi yumgi thabak inkhang suba khaktana makhoigi thabak oirakpaga loinana sahi nauna yum panbagi thaudok kya leptana thoklibasi miyeng sangba mathoktai loinana कोविड-19 पैंडेमिक मनुंगदा नुपा मसा महिरोई सिंगना ऑनलाइन क्लास याहौबा सि सादा कुंत्रा का तरेट ओइरी अदुबो नुपी मसा सिंगी ओइनदी सादा कुनगा तरुक खक्ता ऑनलाइन क्लास यावबा ngami haina सफोंदोखि महिरोई सिंगी नुपी मसा सिंगी दमक्ता येंगसिनबिनबा तोंगानबा कमिटी अमसु सेमबियु हाइना माकी कट मोशन अदुदा फोंदोखि हाइबा वाफम अमसु ngasi nungdaram फोंगिबसे फोंगसिंगदा फोंनारि अतोपा मरुइबा पाव अमना बॉम की साफुना नुमित मरीनी लेपलुरबा पाउक्सीसिंग फोंगबा हौरगनी हौखिबा तांग कुंथ्रागा मथोइगी नुमिदांग वैरम पोकनाफम अमसुम पीपल्स क्रॉनिकल्स ऑफिस सखंगदबी नुपी अमना बॉम लंगसिलंबगी मतंगदा पाउमिसिंगना सिंथा लेपतना वोकट मिफम फमख्रे हैबमा ngasi फोंखिबा से फोंगसिंग फोंनारि अमसुम वोकट मिफम अदु फम लोयरबा मतुंग मथंग नुमिता अमजु अमसुम ईजीएम गी अपन स्पेशल जनरल बॉडी मीटिंग अमा मणिपुर प्रेस क्लब ता पांगथोलबा मतुंगदा पुंग निफुनिपान गी मनुंगदा थाउदोक्तुगा मरी लैनना सेनबा मियोइसना सिंगदोरंगनबा मतम पीबगा लोइनना मखाताना सिंथा लेपतना खोंजंग सिंखि ngara nungthil pung ani taba matamda amuk hana Manipur press club ta amju amadi EGM na sinduna GB meeting amuk hana pangthoktuna warep mari lokhi warep singi manungda bom nangsilambagi thaudu aduda loop amatana makhoina tawki habigi wafam amata laktabana poknafam people chronicle amadi permission isa isana tawriba thaba asida asoiba aranba amata yawkhidi haina lobugo loinana pauksi amuk hana puthokpa haiba warep lokhi haibasini मारक थना मपालम गियोबा मरुइबा पावमना लेबा असि योइना सीनबगी सैराक पीबदा अहानबा नुपी ओइरबी साबानमना मर्सी पिटिशन फाइल तौख्रे हौखिबा कुमजा इंग्लिशिंगनी ग निपान गी अप्रैल गी तरागा मरी अमसुम तरागा मंगा गी लोनब एहिंदा मसागी इमुंगी मियोइ तु तुमना हातुना कोटना सीबगी सैराक पीख्रबी साबानमना उत्तर प्रदेश की गवर्नर नौना मर्सी पेटिशन अमा फाइल तौरख्रे माकी मर्सी पिटिशन असि मथुरा जेल दा महाकु फंगसी तौननबा सेम सारिङै सैरक्तने थौदो असि नुपी असिना महाका खंगनजबा सलिनगा लुहोंगनबा होनबदा नुपी असिगी इमुंग मनुंगना मखोइगी मयोक्ता लैबदगी थोकिबनि
Makhoi anina imung asigi miyoi teret asibu ningthina plan tawraba matungda hatkibani. Thaudo asi thokraba matung makhoi anibu numit mangani leiraga pulisna phakibaga loinana Sabanam sayol teret ki anga ama napuramba thengnakibani. English amasum geography da double MA oirabi nupi asi primary school amada ojasu oiribani. Makhoi anina imung asigi miyoi sing asibu sangomda hu haptuna hatkibani. Makhoi anigi masanupa ama thaudok thokiba sei asigi December da phangzaki. District and Session Court na makhoi anibo kumja English singaniga kungi July taraga marida sibigi serak piki adubo High Court amadi Supreme Court appeal chaki. Court singa sinasu manaba rai pirak labada Mathura jail makhoi anibo phangsi taunabagi damak matam ama hekta da khuyek pinaba warrant issue tawki. Sabanamgi minor oiriba masanupa Tazana President Ramnath Kovinda mamagi shibigi sera asi kokpinaba handakta appeal tawkibani. Sabanamna Bharatna ningtamlakpadagi shibigi serak piba Ahanba Nupi oiraba yari haba paw amasu ngasi nungdanam phongkiba sifongsinda maruiba paw ama oinasu fongnari. Loisilakpo oina amasu makhasa tharakpo oina atopa maruiba paw khatanga mayamna hapsiramgi mayamlu fuktaminasi. Loisilakpo oina maruiba paw amana Jila Pariyat member Niken galonena maki supporter Songa Congress ta yaukre. Thongju Assembly constituency gi Imphal East district ki Jila Pariyat member oiriba Seram Niken galonena maki supporter Songa henbana Indian National Congress ta yaurakibada okpagi tharam Congress bon phangthokre. Thauramadu MPCC gi President Govinas Konthaujam Congress Working Committee gi member Gaikhangam Hana Minister Oramba A.K. Ratan Kumar MPCC gi maruiba Thapubasing PCC gi members sing na sarwaki. MPCC gi President Govinas Konthaujam na haikibada matik chabalu singba watpana politics ki standard asi hantharakna bigi maram ohelakli. Thongju Kendra gi Usekon Nongsup Jila Pariyat ki member oiriba Seram Nikena Congress Party to Yorokpa sina party asi hena mapangal kankhalagane haki. Thauramadu mari lenina Seram Nikena haikibada Congress Party to Yorokibasi Thongju Kendra Congress Party hena mapangal kananaba amadi anoba political gi quality leiba culture ama semganaba pandamda party asida sanglapani. Lenina party asigi ideology amadi circularism da Thajabaga loinana hena miyamgi saukhanaba kendra gi efanaba thabak tawgani haikheba wafam singsisu ngasi nungdanam phonggibasi phongsingda phongnari. Atopa pauksi amadana asumna phongli thasigi taraga nithoida COVID-19 vaccine kapkhiba angalwadi worker ama ngaseyu CIC Moirang da laikhidrei. Thasigi taraga nithoida kumbi PIC da COVID-19 vaccine Covaxin kapkhibi angalwadi worker Wahengba Ningol Naurem Ongbi Sundari Devi Sai Nifugotar Mapureba Loken Kumbi Terakha Ward number 9 the Levi Nupi amangasi Ayuk CIC Moirang the Lakidre. Mi CIC Mayokta Angalwadi Walker Sing Yawn Imungi Mio Sing the DC Bisnupurama the CMO Bisnupur Unanaba Bisnupur Mini Secretary at Thomson Cray Taudosuki Matang the Imungi Pongba Powder Lakidrabi Sundari Masagi Anaba Leba Mio Nate Angalwadi Walker Sing Vaccination Taunaba Kangalakibaga Lunya Hida Kapadabashingi, Maming Mata, Tolakpada, Sundarisu, Yoropadi, Ahanba, Duoski, Hida, Tasiki, Taragani to the Kapki, Hida Kapal, Weraba, Matung, Numidang Weram that Leho Hoduna Masangam Laktabadagi, Kumbi Primary Health Center, the Pukapra, Doctor Late, Habadagi, Tasiki, Taragat, Moirang, Shida, Pukatki, Maduda, Doctor na BP Low, Oibadagini, Drip Kap Lagafani, Habadagi, Drip Ani Kapki. Drip kapal waraba matungda yum da putharapada masa fagalaktabadagi amuk hana ngasi pung taro community fuga mangaram tabada impala pukhanaba lakpada sor honba nungairaktabadagi moirang CIC da pusinduna layengwada laikatnaba ngamdana ayuk pung tare ram tabada laikidabani thaudoksigi matangda imung manung amadi CMO Bisnupur yauna DC office Bisnupur da mi phampang thokre asi bahaksang lawduna rims mokta lairi mi CIC gi matangda ngasi Angalwadi worker and Helper Union Manipur na Minister nung thomom da memorandum pishinkre memorandum aduda wahengbam Sundari da lupa lak yangkhaigi compensation pinaba dabi tawki haiba wafam amasu ngasi phongkiba atopa nungdaram gise phong amada phongli atopa maruiba paw amanamo marks amata uptre pasoi kendra gi opposition MLA Kumari Ekimira baina haikre
था असि तंग तरागा मंगा खोरंबल इमा काइथेल था तरा मथोइरोम हांगदना लेरंबदु हांगदोक्ले अदुबो काइथेल अहुम असिदा काइथेल फमलिबि इमा इबेल अमसुम पोट लैब लाक्पसि मार्क्स अमत उपथ्रे हौजिक कोविड-19 पुरा लोइद्री हाइदुना हाउस की लुसिंगबसु ओइरिबा चीफ मिनिस्टर की पोमिंग सिंसिनखी हैब ओहाइसिनी अतोपा पाव अमना थिगलगा ब्लैकलिस्ट तवने चीफ मिनिस्टर एन बिरेन ngasi ayuki Manipur Vidan Sabha की वहां पाकुम मतमदा MLA एन लोकेन की वहां की पाकुमदा agriculture minister ओ लुखो की पाकुमदा MLA ना पीएन दबदिगी सभा की लुसिंग बसु ओइरिबा CM ना सभा दा हवतुना वहां पाकुम ताबदा नुवाइते अरानबा तोरंबा थिगलगा ब्लैकलिस्ट तगोनी हाइख्रे हैबा पाव बसु फोनरे अतोपा पाव मनमो पास तोनबा खनख्रे ngasi Manipur Vidan Sabha da tuan Bibak taruki apun senpam lupa crore lising mariga sumnagi humdraga humdoi hienbagi senpam house na pass tona ba khana kre heba paw musu phonari atopa paw mana niken congress ta yaukre habisni atopa paw mana mo KNA KNO gi thawang bu kandem tarogli thasgi taratare ki numidang atheng bada civilian singna namna laiba moregi kanan bank ta sakhangdaba KNA KNO ni singnaba singna bom langsinduna pokai henkiba thaudo adubu United Co Collaboration Front ki Joint Secretary T James na thadoropasu amana condemn tarokli hairiba thaudo adu KNA ni singnaba miyo anina Chinese motorbike Kenbo 125 tongduna laklaga munomjang village ta numidang pung tararom tabada hand grenade adu kanan banks ta langsilam khibani asiguma terrorist ki thawong sibu KNA KNO na miyam da kihanbagi thabak khudakta lepkadabani haidi heba boxing su masinungdaram phongkiba boxing singda phongnari atopa atenba pawamana ima kaithel tha amagi manungda nongma panba khakta kaithel phamba toksi sengbagi thabak tawjagi CM Chief Minister N Biren haikre ima kaithel luna na thamnaba tha amagi manungda nongma panba numit khakta da pothaduna kaithel phamba toksi sengbagi thabak tawjagi wafam asi thasigi taraga mangar khoirambal ima kaithel phamba hawkiba numita Chief Minister na phongdokhibani haidi